agakiza kanjye. Ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugero rw'ubugingo bwanjye. Ninde wantera ubwoba? Nyagasani n'urumuri n'agakiza. Ikintu kimwe nsabye Uhoraho, kandi nkaba ngikomeyeho, n'ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanjye. Nyagasani n'urumuri n'agakiza. Nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigira Uhoraho, ukomeze umutima, ube intwari. Bose wiringira Uhoraho.